sithanze ukwatisa ukuthi ubani ubhaca because hey abantu abaningi ingathi abantu ubhaca ukuthi ubani kahle kodwa ke andithuma ngenze kulonto andithungela kakhulu etinye so akwaba abangati ukuthi amabhaca afumaneka phi ubhaca ufumaneka kwabhaca Manfred Manfred akhona ke nakuma Elifu nakumanye ke esibita ngoba iKZN ngokomsimkhulu kuya kanjalo ataphazulwa kwabhaca asithethi siyabonga kwabhaca asithethi siyabonga kwabhaca njengesibhobha sibhobha sihlata sinjalo isibhaca kwabhaca isinxibo sakwabhaca amamboza njengendithi abantu bamze andithuba ndigena kakhulu kwinto ye-history into njalo kwabhaca kunto amamboza netinye ke sibatunxibe kumakoti ifaskoti ke etenitatini kukhona ke kufana ke okuphiwayo amabhaca amakhehla kwamabhaca ebenendlela ekhangato itinto njengoko sibhiyozela ancestor day lo sibonile ubana njengohlobo ababephila ngalo njengesibhiyoza la usuku lapho sibona ubana hayi asike sibabonise ubana hey sibonise ukuzanisa kwenu kwabhaca ke ikhona lento ke ekwa mantombazana kwabhaca njengesathi kwindlu kantu yonke umntwana intombazana kumele ahlale enakekelile egcinekile intombi bakhe kwabhaca kukhona into besibita intombi kwabhaca hlolo kukhona into ebitwa ngokuba ibitwa ngeringi kwabhaca iringi kwabhaca kulapho ke amantombazana ebethi adibane ayo ngobuntombi babo abhiyozela ubuntombi babo lapho ke indlavini kuba sithi indlavini kwabhaca amadongo indlavini kwabhaca lapho ke betawuthi ithathe khona ithuba lokwathi uqhasa kaloku betkhamba nengoma ke intombi kwabhaca khamba ingoma tiyasina tikushitlanga nendlavini masitha ngapha endlavini indlavini yaJoja kwabhaca kakhulu kuthi ndithi besikulu amazulu ezolo sashaya uvalo kathi uthona umhlaba siyabe idlala nentonga kanjalo kudlavinda kwabhaca tinohlobo elekhangalo intonga tayo uba indlavini betiketalwa itolo kodwa ke indlavini yavuka kusasa ekuseni iyothoba inxeba lale ndlavini ibilwa nayo